Kaluguran mga kabataan, ingasang pandayanan, kaya pong meto nga parokyang bibatanto, ating meto nga maragula bali, lelening isangban. Minsan agad panapon, kaya rin kong may lunch. Liban kaya po ining bali, masanding yang bali, luma yang bali, metong yang ancestral home. Inya pong panikan ke, may maklakoking katahimikan. Alayang gamit ng balin, pero masanting yung flooring made of narrow wood. Ding ngawangas na ng pangasanting, and yet ing makalungkot, ing balin, alayang tao. Nagmistula yung balin na rin babagwa ang pang lupisang. Kitnan kaya po yung meto masiping bali o tining maragula bali, alayang laman, alayang tao. Once upon a time nga na ating adwang miyasawa, makatok ng lakaniting maragula bali. Malawak yung karelang palayan, dakaling karelang pibandyan, o na yung makalungkot, din yung miyasawa, elami kaya na. Halos saldo-aldo makatando na kingawang, lalawando rin anak, iba't may karal kong eskwela. And yet, no child would hug and kiss them bilang sarili dang tunay anak. At tuling elami kaya na, may puto ting lahi, ang gana kaya dempang nakanda, ilalamoy mi pati-pati, king malawak agabunda, at nakalapiban dyan na. May putot ing lahi. May dumbo ka rin trahedya na pwedeng malyari ka rin may asawa. Itangilami kaya na. Nung sakali man yung metong madalaga, ay may kapakiasawa. She can be a single blessed, or he can be a single blessed, prolific and productive in many other ways than bearing a child. Then may asawa, elami kaya na, at balo tamo in one way or another. Wadang din may asawa, elami kaya na. Ating lungkot na makagulis karing-kare ng lupa. Ating metong agbagi, akulang karela. At dito namang may asawang mi kaya na. Ating islap karing matada. Ulimpik kalumanan ng regalo ng Diyos. King karenang pamiyasawa. Ing bunga na ning mento kaya na. Ing extension daring karenang sarili. Ing katuparan din karenang pangarap, akakit daging karenang anak. At dining matwangareni, panilang makatando king awang, malulang amatag, uling datay ngando, alam misundo, king karenang lahi. Makalungkot na sitwasyon. Nung ating meto nga bagay, babye, saya, kule, at diwa, kinmeto nga bibale-bale. Aliwang itang masanting nga bale. Doon na rin anak na pula-pulay, kakalabo, sasagagag, tagalan, ulayan. Pero makalungkot po ang imbale na niyang anak. Magmistula yung musoleo. At dadayin nando, din matuwa. Makatando lang malayang tingin, wala namang inihintay. Uling ala ng misundo, king karenang lahi. At nino kaya sa koro karena, botang matuwa na lang. Kimbonggas ka rin ang tao at ingadwang matuwa. Imatuwang Zacarias, ampoy matuwang Elizabeth. Diningadong miyasawa, miras na kinalbugan ng karenang biye. And yet, elami kaya na. Agyang elami kaya na, edapenugal yan yung magtampo king akong Ginoo. Elama ka sa kita doon. May natili ng susuyo king akong Ginoo. At may natili ng manalangin aldo-aldo. Tutupad ka rin kautusaning Ginoo. At may biye-biye, mipnong kayapan. Harapanan ng Ginoo. Nung biduduliran mo, Zacarias ang po Isabel, atin lang sangkan para magtampururot king akong Ginoo.
Pero dapeno ganyan yung tatama. Dapeno ganyan yung magtampo. Dapeno ganyan yung mamasakitalo. Igpeno ganyan da. Masayang pamanalangin. Mipnong kapamintuan. Karing kautosan ng Diyos. At mipye-pye, mipnong kayapan. Harapaning akong Ginoo. Kinupas yung karelang tiintiman. Sinawa yung karelang suyo. Sinuko yung karelang suyo. Sayang sasawa, suyong susuko. Yang penugalya ng Elizabeth, amboy Zacarias, aliway kang tampuserong panughali ang makasumami. Baligo nung isang ding anak po ng ilami panusig na naburi, mamasakit lang doon. Mo autos. At nung minsan po ng mula asaling Jollibee dancing dan, magmaktul lang pating hapon, feel na feel. Feel na feel pa yung karelang pamangyak. Uli nga lang may panusig na naburi. Nanawayang panamdaman mo nung ikaya kami panusig na naburi. Padadugo man na panahon, manaya kang kapakibatan, kinkaya kang panalangin, nano'y kayang lasan, masalpa ka lupa, malamlang ka lupa, masalpa kayaman, tebugan may paingakong Ginoo. Kalumaning meto nga dalaga, inyang dalaga yan, ing panalangin na uling takalya ka rin Facebook friends na mga santing na nanangang Lord. Lord, padalan mo kong meto nga Prince Charming nga masanting nga lalaking malareputis, mapunda mata at maskulado katawan, lalong-lalo na ka rin Facebook friends ko. Mira siyang edad PYM, ining dalaginding, ating panalangin na Lord, padalan mo kong Prince Charming, agyang yung masanting, at inyasa ng obra at matinuyan. Mira siyang edad katikista, ang pong letkong, ining dalaga. At may naliwanin naman yung kayang panalangin, Lord, padalan mo kong Prince Charming, agyang beauty o kaya coronaria pwede din. Mira siyang 50 ining dalaga, di na tayong panayana, ating panalangin na sabi na Lord, mas kinino na mo, padala mo niya. And at the age of 55, menopause siyang matwang dalaga. Mira siyang 60, ang pong senior citizen. Alaya pa mo rin, ang Prince Charming nga panenayan. At kaya paginakit na, migtalpak yang kikya, at manibat kanita, ene sining ba? Ene may ulekta. Ene pigluto yung pari at migtiwalag yung haring atlong organization alibana. Migtampururot sa kingapong Ginoo. Uli nga may panusignan ing burina. So my dear brothers and sisters, po nang itami papanusignan na buri, etamo sana tatabugan yung pamangadi, ampoy matapat at masayang pamanyuyo kingapong Ginoo. Nung pinutuliran tam, atin niyang sangkan, Elizabeth, ampoy Zacarias, para tabukan din Ginoo. Huling alam ikayanak. At kareng Israelita, bearing a child is a big deal. Kareng the more the better. At bodang yung babae, kaya may anak. May mariyang may sumpa, yung kayang matris, ang bangking kultura na rin Israelita. She has all the reason to be sour grape and to be magmaktul and to magreklamo kinakong Ginoo. Yada penugalyan nita. At ilang sangkat para tumabo, and yet, may natili lang tapat king panalangin at kasuyungan. At ilang sangkan para tumabo kuling Elizabeth Baukia, metwana lang, elami kaya lang. At kareng Israelita po na kami anak, maragula ka marinayan. At kung makilala na mi kaya anak for 13 years. Kakatsabandere kaligurana, bawag ka nga. Pero after 13 years, mi kaya anak lang.
At inanggadlongan din mabilo nga baryo at mabilo nga balen, ibinyak din kayang anak, bang sabyan karela, eya bawo, may anak yan, ingasawan. After 13 years, nyamanang Elizabeth, sige pa na ko ng Diyos, king maragula ka marinayan. Uling mi kaya nakla, may buktod siya si Elizabeth, at bait na later on is Saint John the Baptist. My dear brothers and sisters, naburining Diyos in bawog. Bawog ka po tangya kami kaya nak, pero bawog ka. Po tangi ka alakang gagawan mayang matapat. Bawog ka po tangi ka, pabayad ka mo. Ampong palamunin kimbiyam. Dinan mo na yung kamarinayan, ing balat mo. Katwa mo na lakang gagawan kimbiyam mo, bawog ka. Uling alakang gagawan masalis sa kimbiyam mo, alayang payang tumulan ni biyam, nung may barkada mong bisyo, bawog ka. Mga nagkakaring miyaya limang paranan. Let us be productive in many hundred ways in our lives. Biyasa kang magluto, be prolific. Manimbento kang beto nga recipe, it could be the beginning of millions in your business. Biyasa kang magkanta, gamitan mo yung pamagkanta mo, be prolific. Biyasa kang gawang poesya, gamitan mo yung talento mo, karin pamang gawang basulto at miyayaniwa ko. Biyasa kang musika, magkanta ka. Biyasa kang basketball at miyayaniwa ko. Papamungan mo yung talento, abinye na kaya kaning mamunggin. And can you imagine, what ang encouragement of the Holy Spirit, pagananta, gamitan tala, papamulaklakan tala, lalo yung yung komunidad tao, uling mapamunga na rin light mo. Bubulog na yung karyan ng kagiwan, bangkita sumulong pa at lalong malago, ingkya katamong kasalpantayan. At yung gubong kaluguran ni Batchating Singapore. At yung kaluguran kong ini, pabulan niya king Singapore at miktakaya kaya munan. Uling kilumning pabulan at suya king Singapore, kaya may nakita mabuktot. At sabi ko kaya, lalang sinabi kaya kayo rin tao kandalo. Lalong-lalo na rin tao sa Agustin. Kinkandala, para nga pulong bali, ating mabuktot. Niya pasalamat ako. King Singapore, alam mabuktot. Pero kinkandala, daka na rin mabuktot. Uling misunduing lagi. At maburay dahil na rin kandala. King mabilog yata. Uling daka na rin anak. Mamiro po. My dear brothers and sisters, kalupa ng Elizabeth, ampong Zacarias. Etang sana paano ganyaning magtampo, kikyatamong kasuyuan kinapungkin. Nangumanin data kapag subukan, kimpamibiyabiyatan, bilang meto matagasuyo, etang sana paano ganyan, ing pamagtampo. At kikyatamong maldodo pamibiya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 biy
munye biyakin meto katao. E naman pwede kaya katamo mga naklangan. Pero pwede tamo mga nakakaring aliwang paralan. Pwede tamo muktot kaya aliwang paralan. Karin talento tamo, papamungan tala. Biye, mipnong mayap kadapat. Bistat man ya kami kaya na. Bisunduin dahil karin mayap mong dapat. Deng mayap mong dapat, isundo dahil kaya kami. Buhay mo, share mo, at misunduin lahi. E mo po ng deng anak mo, doon ka rin mayap mong dapat. Talakan